Znači, uljna mrlja je u centru grada. Dolazi od pravca Kotlare. Evo, pogledajte. To već 2 dana neko ispusta, neko ulje prerađeno ili mazut ili šta je. Pojma nema. Aj, katastrofa što se radi u našem gradu. Tražili smo dakle dolazi centar grada. Ispod ovog šetališta, ispod toga kačketa. To se lijepo vidi gdje se zadržava prerađeno ulje ili mazut. Odande izlazi više ulja nego vode praktično. Ili mazut. U centru grada, ispred opštine. Odatle je ta smrdljavina i ta katastrofa. Evo, ako ne mogu da pronađu ko je i šta je, svaka im čast.